government-sisu NRC dum support ro lakoni even mamangi koi assembly session dasu resolution pass tawdana center hagi ugi sulai na koi support jari anu yare gari koi ban nataba atau pemakai presentation tawyo maram di ban sina so isi nung isa ngi bai mai ni sing sampai singgi academic atmosphere la kai go pirorina and request gari medra ki program apa ay nagtinsa wala tukriwa jayong iwar tukriwa crisis na wiki wakil da hana intelligence walam dabo wala su ilang dula kutan no may finding magi wakil haul biwa and the worst case lagi mayang ma yaw di manisutan ay matam tugi wakil na hayutan adu ay nasi tugi mo kami part Communist Party ki dahil ba amadi bagi grupo option amadi sarkali magi dali anamba mating parkanda koi kulai paiwa kulai mapana koi sabit pal lamaba oiba yaro haiba kandi laga topili ko ay naamuka na sulkai option ganun masili koi dahil nga ba grupo ini pemutaru mulai pun bagaimana yang terjadi sih masih potensi bagi revise standard kam rehabilitation policy 2018 di masa ini masih dah bagi kontrak daruki bina di sini lembang bina ada sehingga bisa kanya mari pala wali fix din wose na masu amagata dong koila sana ya wahida budai adu ye matakta el tamdeni si koi skill training ba supaya amata urganda ai ga ika chana ga doba koi livelihood dama sengin bayana ba kona bata kana so ba matin pangani ko ngasina amukos na tamdeni malam di state amagi sampai pai besi saat di raksa dari kanda polis ke administration bapana papamin kala kanda amadi perjalanan sina nomai pain budi waktu kado kanda koi punna ai gua baba leba kamu ini foto jauh budi yang sih kerjanya juga dosen dengan bola ai nak tamjani si census ki mayam na ukit piwa asuba berjasi dia kali di mandu government-sisu NRC dum support ro lakoni iban mamangi koi assembly session dasu resolution pass tawdana center hagi ugi sulai na koi support jari anu yare gari koi ban nataba atau pemakai presentation tawyo maram di ban sina so isi nung isa ngi bai mai ni sing sampai singgi academic atmosphere la kai go pirorina and request gadi medra ki program oye ban loke na tala to gadi sin to mir gadi ko ya siki ya da ya ka ho gadi an ta kanda pulang ko ta sari thank you